Dobar dan, gledate nedeljni presek kretanja globalnog finansijskog tržišta. Teroristički napad u Briselu destabilizovao je juče finansijsko tržište. Dolar je porastao u odnosu na većinu kontravaluta nakon dve eksplozije koje su se dogodile na briselskom aerodromu i još jedne na stanici metroa samo sat vremena kasnije. Opšta zabrinutost uticala je da investitori počnu više da ulažu u sigurnije finansijske instrumente, kao što su dolar, japanski jen, zlato i nemačke državne obveznice, dok su sa druge strane evropske akcije pale. U samo sat vremena nakon objave vesti, nemački DAX 30 je pao 2,04%, francuski CAC 41,83% i britanski FTSE 1,39%. Cene američkih fjučersa sledile su pad evropskih akcija. Eksplozije na briselskom aerodromu i metro stanici smanjili su želju za rizikom među investitorima. U ovoj nedelji, koja će trajati na tržištu nešto kraće zbog proslave Uskrsa po gregorijanskom kalendaru. Pored toga, podršku rastu dolara pružilo je i očekivanje da će u narednim mesecima federalne rezerve nastaviti sa normalizacijom monetarne politike i povećati kamatne stope. Predsednik federalnih rezervi Atlante Denis Lockhart u ponedeljak izjavio da su se stekli uslovi za ovakav potez Feda već na aprilskom sastanku. Pored evra, i britanska funta je pala u odnosu na dolar. Pored negativnog sentimenta na tržištu izazvanog terorističkim napadima u Briselu i rastom zabrinutosti da bi nakon Francuske i Belgije i Velika Britanija mogla da postane žrtva novih terorističkih napada, na britansku valutu negativno se odrazilo i razočaravajući rezultati inflacije tokom februara. Cena zlata je tokom utorka ostvarila prvi rast nakon 3 dana provedena u padu, podržana rastom tražnje za sigurnim instrumentima nakon terorističkih napada u Briselu. Rast je međutim bio ograničen prethodnim izjavama predsednika federalnih rezervi Atlante i San Franciska da se povećanje kamatnih stopa u SAD-u može očekivati već u narednim mesecima. Ipak ni jedan od njih dvojice nije član monetarnog komiteta i nema pravo glasa u odlučivanju po ovom pitanju, zbog čega ove izjave i nisu imale negativan uticaj na cenu ovog plemenitog metala, već su samo ograničile njen rast. U međuvremenu, Katar je pozvao sve zemlje članice OPEC-a i najveće proizvođače nafte koji ne pripadaju ovom kartelu da se pridruže sastanku zakazanom za 17. april u Dohi, kako bi razgovarali o stabilizaciji cena nafte na tržištu i zamrzavanju proizvodnje na dosadašnjem nivou. Iran je ostao dosledan svom stavu da će povećavati proizvodnju do nivoa od pre uvođenja sankcija. Cena nafte je na početku nedelje uspela da se održi iznad $40 po barelu. Gledali ste nedeljni presek kretanja globalnog finansijskog tržišta.